Došao je kraj vlasti Srpske napredne stranke. Mene brine ta mnogo velika društvena podeljenost koja je sve jača, gde nam predsjednik liste, kako se zvala vaša Srbija sutra, Aleksandar Vučić, izgovara da će uništiti sve nas koji smo protiv države. Ne može niko od nas reći da je on Užice ili da je on država. Vi ste nama pre izbora pokazali ovaj znak. Srce, ljubav. A uvek kad dođete na vlast, to bude jedna pesnica sa ispruženim ovim prstom. To neću pokazati. Ali kako smo došli od ovoga do toga? Zašto je to uvek manir svih vlasti? Prosto, ako se nešto obeća, to mora da se ispuni. Ako kažete da volite grad, volim se ne kaže, volim se radi. Negdje me plaši i uverenja sam, kada bi vam neko dao papir da kaže vladat ćete 20 godina, 50% stanovnika će otići iz ovog grada, a vi ćete ostati na vlasti, vi bi ga potpisali i desnom i levom rukom. Ako zamislimo ovaj naš grad Užice kao brod, na kraju taj brod kada plovi, gdje on dolazi? On dolazi do sigurne luke u kojoj su neki novi klinci koji svi gledaju nas i pitaju se kakav brod mi njima ostavljamo. Svi ćemo izaći, život je kratak. Izaći ćemo, oni će nas gledati i da li će nas biti sramota da im ostavimo popucale daske i bušne jarboli, da kažemo nema veze, nek neko brine o tome. Živjela Užice, hvala vam. Hvala gospodine Kuburoviću.